Nagabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u Antor News. Kubleye phi baro kinilong ki khubor bamda kasni. Kijaka jung okai perthei hathan mau kanro kidon laga jong kajin itanan balaga jong kador. Kijaka jung okai perthei hathan mau kanro kum kasentung lai lom nong drong bar kiwe kilalom ki bala khring bha yagi pat ba nakaleng ka perthei. Kakshat Sunrangkyan, Kabadan Hashnong Umsawar, Maukan Rong East Casils District, Kaladega Way na Kijaka Jumokai Perthei, Bakipat Ba Akila Banet Ben. Katay Kakshat Sunrangkyan, Kabla Sapriang Haki social media, Nayaki internet, but Instagram Kalapalong Yakipat Ba Banyatun. Katay Kakshat Sunrangkyan, Kadon Halenti Shasuntung, Singknai, Kadon Laga Jonga Kanatang, Shapang Katay Kajaka, Kadon Kakrem, Hagabaka Katut na Drong. Katay kasnong umsawar maukan raw kadon niya kawa dinglin bar kakshat sunrangkyat kaday na katay kawa katuad arsut siya kawa umngan. Haki saurong saukun jang kakshat sunrangkyat atap daki klaw jangam jang kasnong umsawar habayap hay ya kajing imbriyo hakatay kasnong tang kinong rep sudan. Halindat jang kajing itanad katay kakshat kaday kajing 3 minute bat jing pensa kinong rep ya katay kijaka banne kamaryang bat ki umkiwa. Shushu hagakshat sunrangkyan umsawar menshwa kade kabade gajaka sa ajung gimrat dingkyan bar kisir yathu uba one bong nongrum how Antor News bok nongrum klab ni to hindet kabade bat kanoi ka sa kaba isanat na se bal ba sila sedang wan ka nyuan jo isanat ndrei hadu unta kam patlong ba thanra kami sukai keng ni sa kene kakshan kami congka na du luam hadu wam ngon de ka wa ding ling teng isu khot kan ta jaka hang ne de ka serang khian kene serang khian hagi por man shwa badang lung perthei dang duna kchet beriu te kimrat kimrang kidang buan ha kani caka kecuan samit bar cuan cilia ikni kimau nomor ba kidon kicing thing chong kini kimau bat kecuan di nangsa kini ki riu menshua kila ban khot kerteng yaka ka senrang khiat te ka kerteng paka congka na du clear hadu amngot de kawa dieng lieng hagi por menshua ki dieng ki si kidang hai kidang san te ki briu kini na snong chungi ki chupendon kam yaka ban sirti ban thung yaki shriu ki sumentho ane ki uni nong kumno uni micuya bet cekni caka bat ukrai te hakta kepor kani ke klau par ro kala lunglut kidieng kisiej baro kila lut kila silung biang dak ibat mai ten dak ini ki ni kum nasinong bangila pek perman bahaya kini caka ngila pek caka ke itenan tengi kum dak bor sinong ngila mana ba ombit syu ban sirti ban pendu kidieng ngisdang biang ban sandieng bat kidieng kilasan katni haki por menchwa kidang ne kidieng yaw kistiu kiskut chong kini kistiu dieng kidang buan bha kum ba ki ong kistiu leng skau bat kistiu leng siar te sekani caka kiba tu buan bha te mentaru kelas dang ban roy biang te kam kecing plan jungi ke sinong bat pen internet kini ki caka ni plan ban thung kum caki cha sentiu knang ba kin la ban kringi ke pejba ba ki pejba kin i bat kin shobi kita ki sentiu te nagaliang chonga kum kecing tip kechonga kadai tang kutai namari kini ngilakot ka klau sinong haki por menshua kumanong ki klau sinong tengi khot ki klau longdo menta in khot shu ki klau longdo ngi khot be tang ki klau sinong bat ki khot hiru deka khndo chong karai namar ba ni yakini baro kinong song sinong kimla ban kam trai namar ba ngi yabam baro si sinong haka por bangin pelai yakini ki klau ban pom dieng thang ding bat lada ka perta sinong bangin la ban pendon kam
Namar dangilai bayi kini kidiang. Baro kila monglut kila long thliu lut. Teng dan kam syu namar dawan keler kin saklem. Te hakata kapor bangin pelaj ya kesnong bakan pom dieng thang ding. Bakin mi biang da kiwei pat kidiang bat thamai. Dalawan kidiang bat thamai kenang kam tenat ban kenang kam pelung. Te tang tai namar ba nga briu barang kamwan kam hadian ngam dala bha man pencai ya kataka jing penyaci long shwa ki man shwa